Chere ya chikore ntobo kongwa senkoro igonga mario gari ya gutichore meki tariki na mirongo ibere na isano na isato mutinyino yo kabiro mwakano yubechirure mirongo ibere ne tano nomo mwanchu murigereri inde no kwege nambiurando cia sole na gukwanire abigo ukwarigane kwanyura mangana maya ye kyunga chinsenye cha wana butiko literane Cyrus Nyakunde a sense melibu manyerio ne refenesa nyabuke na gusabire tuskale Kuchaka hikiunga chinsenye nigo kubwetikana no gusira ku muibulio yomo asenya gitari ya Kenya litukoregoro mokonyi wo mugavana we county ya Kisii Muskeri Jobebo nigo habolira abananchi kuba bataruru chingaki hogotuki bwa chakigwe ukwana na bariki bamangana ho mu basorero ho Muskobebo nigo haichanire korekyo hasubaigo atuma mogomba ego chiasi amate habaire nabasani banyagusira ukwanira mangana akorekanete igoro igari Kenya tinya gitari mangana igabe tatari yokogokia ikiagera umwana umuntu yomo akachagwe konya kogonkia ibati mbekaba muna abanyagitari baeresire bakabwati byonsi majika bonsi bari tukubito igure muna babwati yende gaito muni bati mbe yabete umwana ubyuto asiyo buguma bwa one ka asiyo buguma bulia abantu baminto bakabea bakaburukana baganze kumyokia abanyagitari baito abanyagitari abana baminto batureye n'ibyo bamanyete gasi yabo bakumyokirwa nka kimwakora keke mwakora bakiye dikobori ngaki gose kiaba tiko bakite n'ibyo byabo kono to kubati abana baminto kaya magosa abeje injeneri bintu byokorekana bagacharia kamyokia abo bisabandi bakitaroro bagaka abandi baka mu murumu abo maremu yosirete bakamuaka abantu bakawumikanya batatu bane toko tebaye tumike korekana ekerike itari kineki twasore nyagitari me kunyiruta magena twapire birore twabire gusenki ibindore bigi bisarigete toto mutora abantu bayito bakurigereria bari ngurunga nkike yasari bono rende ikabanga no bosoko kabanga nesigi ande kabega tukitari koro kigendekia ase kijamii yito munaba gusi tuko tabanga nigendekia kiabe ye twari ko tabanga kayo tumigitia beyi twaruri baga ibintu byari gendi ngora cyagare nyagitari genge kanisa aiga no to gutama aga ibintu byose byakore byasarikire kero kwari no gutama none kero moyo ruware ngi kanisa ogujya one kindi institution yibere worldwide na muri mangana Red Cross nyagitari nkiri ko myoka gusabigwa usukurwania ugora rwani nyagitari bono the next minute kwa rwari otogote bai abantu ba mentore mereria kababa toereri eserekari y'umushimwe aposi marati yutarenga uyinde gaga kwa nyapa ugo toko bane kelinga byonsi mbiyabire twatebiri abanyagitari abanere bagunga KPMBU bacho bari geri bakora investigations bari ngororiga ingikiabete yabanyagitari batotebiri mbuya ko ingikiabete naboigo batotebiri chiklini ko officer batotebiri kinasi batotebiri na hadi watobiro NPCI omonyonki bwa mangana ya serikali nera agenda arigereria nyongina ningi kiabete report yejiche n'abanyene mwana ryosirete mbabwa tubusibole wo gukora post mortem yabo muna banjite irinde barorenga na maene aya bagoteba na ari umunyagitari yo bagoteba egere enko chinkoro cyabo gitereme ende baisane kenga ngi yakorekanze kera bono gasi bari ko watu burobo nene they must be very disappointed akekera bamanyira mu maene ubwo yonsi mbibagwenere muri family ko bagenda tekorera na korana kibako bagokora ase uyu mwabora as a government out of Philippines kone antu atebile pole sana igoro mona abana baminto timosa nyagitari ki na kende yenga muna bono okosi accident ye para yega mosa ambero
musa ambo monyen boro rindi university ne yaki ko chikoba gujibos bora ngomo kubwatine kitoko kora kitoko investigate. My request to the people of Kisii County, I feel saddened na nimbete nindo chibo yara ko tubutobo gima so mwana ora kogongi atakigento but tobe abantu tolerant naenda abantu toraba kanyiki naenda boro tuwereso ina gitari rinja kwa tabani na bandi batari kogongi abandi bagongi abandi kogongi baguti iko tari makoko sotora teba ma yani you ama be something that went wrong we will all be told muna bagitari batari umwaka mutinyu oero January iko twara abana kiri busato bagotoka banyore tu. That shows you na serikali mbiere abakori mirongo serikali abanyagitari mbiye bari okonya bangina bote kiri busato is not a joke aso mutinyu yo koto kote bambu muri abanyagitari for a job well done for the gasi sidi go so dia bere limo we will look at it tote bani kitoko kora ito na bana bami. Ikati ya bamenyi ba kiomo cha hime ya marani hasi kaunti ya Kisii ni gobarule birengereri byabo kubwatikana n'etaro y'abaraibo kwamerera serikali asenseme yo homuchakano bw'ikiyiga ukwana negeta seni kyagatembe nigo batebiruna chinkwana cyabo nigo cyabayigora amaisa sesiasa cyobo cyole bonene bogocha asipiri bagwanete kurigereria hasi bari bakuriye birogo chinga kicho nigo bakwanira ensemo yabo asumwana siasa Julius Abuga Araka muri keito Daniel Nchiri no roboti rwa senchira yobwikira mapema ikiga abarai bagupinga serikali ya Kenya Kwanza nigo bakoleta aro yabo hasi chinsemo au hasi rugongo rwa Gusii hasi kaunti ya Kisii nelia ya Nyamira igati yabo hasi bunge ya Kitutu cha North nekirenga kyogosege tabamenye igoro yobura yobuya nekirenga kyabo ikibatebete yokorosie serikali enya chinga kichobo chori bonene omwako gocha engana nonye nabo yagendere kungusa ebirengerero au namono hasi barai bichi county ase chibonge nonye na ase chiward au kubatekana nayo hasi siasa cha Kitutu cha North me county ya Kisii ensemo yebomenyi bakyomonja iyo gotoka hasi sub county ya Marani ase birengereri byabo negetaseni kyagatembe magoroba ya lero nigo bamwoko boko umwana siasa Julius Abuga Araka koba oyo bwenere namono hasa matuka bwangwega gosoka bene hasi siasa nagokiena nenyameni naboraneria bande hasi kirigo kyobubunge hasa bochori bonene bateba hasi kuligereria kwabo n'ubumanyi bwa siasa Araka obobweneire dunto mwanjete nane ntumweto koboko agenderere indi acho gotokonya tabia ya nigerengia ebintu miya gokora no moyo murabu Araka no muntu umuya Araka obeire omuntu kuri omwaka ori 2022 no arenge kinyanganyiro tari omuntu chaka bono 2017 no arenge lakini bono intu nabo toigwete una abantu bamata kyomonja abagaka mura moigwete oborai boiche mata na intwe ose mutagete tunakogamberu korogoro igo toigwete ngana intu mata twari konyoro mubungo yomo ekiagera korusagini obogambi ndogoro kamonyerero ase chinkwana chabo nigo bakwanire gati yalia basangire no Araka na bakwanira ogosemeri kwa basare mo echinguru no muntu bwa bakonyi no muntu okoigwa mangana na ndi no muntu amokongu no nyane kero yo minto matiani ajete marani omogambi ito okorige bo president matiani oyo minta Araka ntwakoroje no twaroje ngwa passport timono ugakore bintu igoti omoyo no tutagete na ende twaga ningoicha aiga nigagocha chinga kemaberera age siasa agendete ukina muno bosio bobochorio bonene asabo menya sichinsemo au bagendete kobeka amagisi asobokoreri bobarai babo bali barabisi bali nebirwaniro byabo bichikura gucha gwaka isiko balia bagendete okorie bube akobere ni abisi bali bagendete gwikirania kolengana nechira babalierete nkuru batereka seni kyagatembe literane nguru kwa Daniel Untiri nebikora bitari bya butambe byabeire bikonekiwa ase misangirikano anani chingaki abana boda bakageire gwikirani igori tuko lia lero abana boda kurwase wodi ya Bugiseru ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii
baumwirana gusanga chincherara chiogweatanana no gusari okulinda machiko aparana kuralia omorembe buna iganga enene ori kitudibone asanya aroboti rwa sinchira yogoikirano. Na kama mnataka tusaidike ase amatuko abwango iga nigo ogoturubana kwaberego kwenekigwa ase misangerekano ya gesiasa nabo igononya na matanga engana abange babiri bakugikiria ase bono omunchureria nabo igo omwana siasa Kevin Arwasa aumirana ne sekta ya bodaboda kurwase ward ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South ase baba gukwanira chinchera chiokoraria omorembe obomo no bwanchani ase boigo amenteranga nabere buya banyara konyora chinchera chiokonyora chilicense ase chinga kichiribare aso Burundi agosobo nchule bwabo uninchire yemo yokobwatia nabo igo nonyana machiko apara ndwara mangana korekana igaiga gusi matukatara era mange tukorore buruburu gaiga na inche buna mumanyite nincho mu ambassador monene bwobo mo bwancha no morembe igo nkaroranga. It's very good and high time ninyoria abantu ba mintonga rasma tutware obo no bwancha no morembe chinga kichonsi titukoria rero igo naranda chako kugamba nabana boda boda ikiagara na mono mono bagutumika sana ese bintu bunebiga anyarire kumanyakana rero nga abana boda boda baita abange wako gende chipikipiki batabuati na license batari trained mbabuati proper information baka na rodi sana ngoboliga to the most willing partners, well wishers, NTSA, the driving schools and riders even in our county. We are kindly requesting tocha motunyara gokonya boda boda riders baito erinde banyara gotwara training banyara konyora license so that even when karabare para babe confident gokore biasara byabo with a lot of confidence. Gukonekerekyo nigakwanira igoro yoburai na siasa. First and foremost, we need to accept nga boda boda riders are business owners. And the main aim ya biasara no monto korosia faida. Bono inko bodiga abana siasa. Tiga batiga gutumia abana biashara una chitul chokoleta evuruburu ese account yetu ya Gusii. Ebikore biga by'abana boda boda gutumeko bobe n'abana siasa nengana yarorekanire kore maria obunchuria ase sector yo. Ase Kisii county ndotageti konyora omwana boda boda gutumeka bobe ekera abana boda boda batumekire bobe otwakana ngante tikoro omwana boda boda na endo kubugorio mutebo bokombe ngani gakwenda achikurwania abantu bande. As the Secretary General ngogitole ko register na go identify the real riders so that we can differentiate between riders and the goons. Komenta nayo ni go bakwanira engana ya berege kororekana obutumeki bwe reflector bwe chirangi ao anene meye county ya Kisii. You know, a reflector as a reflector is identity. Ngomonto kuru is oncoming or from, you know, from coming from the other side is able to identify you as soon as possible. So the issue of colors, I don't want to comment so much. What we want to ensure is the government to be reflector chikonya kororokana kurwa satambe erinde to increase safety to inche muno mo chairman engote be reflector ne reflector as long as mwana boda boda be kete reflector kunyara ko identify botuko none kare gari kumureka chitaya naria korango no murundi pikipiki ntumuna abara boda boda ntobeke tikare se industry yetu ya boda boda umonta kobeka amanya ko kendi pikipiki sebono omweli oye omurai bwabana boda boda Fred Nunda akwanira asate birengani go baranyare gwatana na kigima kurwa ase bikora byubusalia munabana boda boda muarora ye furugu ya be town abantu bakareta abantu ngaonde tacha yonda chiche egento kireto ko condemn strong irito ko tabanga ntobana boda boda tutaiti ko part and parcel yoko koroboke bago tutaiti ko part and parcel yoko kore biasara tonyore chibesa twagaje county yetu ya Kisii nesete yake na safety iko twegwananire at least kero monte boda boda rider lazima tuare helmet ikiagaro motu negente kenene sana kiboneza kurendwa the moment montanyo re accident yomotu kosirio bogima is very easy. Ase wari ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii ili na igonkora kwa Dipon Asanya Mumanyi wejisemi korua hase semu ya Nyacheki Thomas Menge usabiro mugusi wensi kwa musingi umuya wejisemi asawa na bonsi kukwana na getembe chinge kikirana haso musangerekano yomo hime ya Masimba Menge niga terune serikali ya sensemu ya ye ya rura libaga asonde wensi
utigirete skuru nchira hairene heli gukura ekirasi gya 12 igo harireira yo guchikubwaterana n'abamenyi bande kwene kibuna gokinya bare chisemi hanena Sorogongo Rwagusi. The principal director ebintege nango y'abantu baminto ebintu bimebya ikire asinga kibuna muguru murangi abateba na kiyima emichando yabaire n'imichando ekeragenda tukobayiga ebintu ngeriya konyerenda ebintu gitangani kogote y'abantu baminto twazira kuruta viti amangana y'isemi injengo batebya abantu baminto mwensi mura asumusangirekano rero abana baminto bagasine gusoma bande bale bakora amatemu bayititi serikali ya Kenya yaruri bagalionsi abana bakoze myaka 3 kurumaega baira ni skuru bayine lori bakora amatemu barosubuma bwabo eya kabere abayiburi bayito bali abana bari isiko ona muna abana ba grade 10 mwaki kisa abana bakire school no injire bate private school tari ngo saba umwana amokora ntu umwana nari yese family umwana arwete nari get post of sharing umwe yongenus na jina mwaka ni nemus na inde ni mbate to private future yabo bya abami ndubona ngo batebya ninda gite transformative yeke nyuleke coming in 2030 konyore kromuchi ndubato mundore enlightened kuborowa tutsiriwe butakobo usina marwa ndira makweli usina no butasoma kisemi twakikisa abantu abandi ndu abashikibonzi Oyore neganga yokulige kirgo kyobo MCA hase wodi ya Gisusu muskeke basagana litiko lya rero ntigatarire nkayo mugaka Ratimo Nyangenya ase kenyero kyageterie hoyoba kakubwateranirwa sumbosikano mu bigwe para chingaki haira hobokonya senkeyo kukwana chingeki cyo muskesagana nigaru kubolia gochya sabarundi bechipigipige kwene kibuna nkonyora bari bumenyi boisaine nyuma bataraswa para heli kogendi chipigipige Aindire nyasaga nje chisimi chigacha ndukyo gukumia usikia ajabu kiange tenga kumisana yule mwakoyo ndwaragira nerekeroka ona nari kunya kuyobore kana igweta yanga enakire tusimikene Nairobi no mugako erontebeti ngatimu bori teknika kana kuturesi minkabori nje kweka ngebori no mwakoyo etwara kuragira nere ndagere yo mwerio ekora tukaragira bya tukabanga nere gintu gete tukakeba ngo cyagocha ninche morore tumanya gukora mwana abira tatu ye kinyoreke kiayega lakini kana igwetaya ngatawa setani n'umube ande na watu bodi mubongi ono mwaka we kanisa akongeta sana se kanisa mata igo nyasa eta wanja gintu kebeke mwete lakini aba muraba baitu bakugenda chipigipigi abange babo bawati license chipigipigi echi epigipigi tenge gari ene nyange tatige nyange uwa kama gorura kiline ya maguta ono ene gento mutako bundisire romambi saa 1 saa 2 ne muzu obichire stage wemukiri abantu 10 babanga ine pigipigi go taraba na experience yo kwende pigipigi nchera amanye kero emergency ekurwera mutua nkiyago kora none kero ko kandi gari angombe raruwe kona na iwe kire kona nkiyo kora lazima calculate very fast umanake kugwake ngombe iria yagoitire nabora isuye gari guchikando nyoro mwana kurukura usomoga konde bwenzi gari yoke gwate capacity yoko tenabwo abune gari kurukwe Mercedes Benz nuwere kona aria kuna kororega una kune break yatene nirabwa tena chigari chinde chaka ota chi break kwa kanga break teyo kumbe nuta jitopaka ko bwatikana ne bigancha via financial local led climate action igo sefuroka gosie kwa bechi county chiri cha Kajiado Nyamira nigo kurengana na Peter Odhengo
uyore homo program coordinator w'ikigancha gia Afroka harira buna kugwatikana no gutumika bubi bw'ikibese cyo nakyo kirira hogosie kwae nigo baigo hodhengo hane kibunamba kikogendera gusieka chia county chi county ekyo kigendete gwikirani gutumika bubi bw'ikibesa. Now there are 3 counties which did not meet simple thing. Number 1, Kiambu. Number 2, Nakuru. Number 3, Samburu. We have an answer, and if there is time, please, I am ready to come. We have tried all possible, because it is not right for a county not to fill a simple form. Just failing to move money from CRF account to a dedicated account within 15 days. That is, I don't want to say more. So please, if you are from those 3 counties, we will be able to have an engagement with you, because under FLOCA program, should you fail to meet those minimum conditions, your money will be divided upon all other counties. The people will lose. There are 2 counties that we have suspended. That is Nyamira, where my great senator comes from, and also Kajiado. Under the FLOCA principle, we detect any intention and motive for theft or misuse, then we act immediately, and then we prevent and close the account immediately. We have closed several accounts before. We don't want to wait to go to court or any arguments. And with that, Nyamira, Kajiado, previously Bomet, and previously Kakamega, and more are still coming. Na sorboti romanchomo rigereria tonyo romoti mokomoke tokoirana ntugende ni kionga sinchira yoboikirano. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangam na wono photography, videography, live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent, ebirugo, decoration, lighting, carpet na sound batarere ase koroba ya Ouru Towers asomo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimyosi number 0721217817. Hazina Siri Events, this is a surety. Omanchomo ligeria mokonyi wo Muraiben Somuske Professor Kithure Kindiki nigenekeri no Muraiben Somuske William Ruto ni gagendete kubeko kyabo kwenekeria abana inchibonsi amagendero wanchereria kunde gwensi utayo kukwana se county ya Kwale
chingaki chokoro tutikati ya magendero ya serikali kindiki ni gamo cha baraibo kuamerelia serikali asa tebire tibabwati atenda chindi chonsi gochia sumwa na nchi. Tuendelee na kazi ya masiasa jameni. Kwa hivyo sisi ndio unaona tunarauka siku ya Jumamosi tunatembea hapa Kwale, sio kupiga siasa ya bure. Ni kusukuma mambo ya miradi ya maendeleo na kuwaongezea pesa mfukoni. Kwa sababu ukipata kazi kama hii, watoto wako hawatalala njaa. Ni kweli si kweli? Utajisaidia, hautakuwa unaombaomba kule. Hautakuwa unategemea mwanasiasa akuja kupatia shilingi 100, 200 ndio ukapige kelele katika mikutano ya siasa. Ni kweli si kweli? Ndio tunasema tuendelee na hii maneno. Tusaidie wavuvi, tusaidie wakulima, tusaidie vijana. Tumezunguka hapa tupeana pesa ya Nyota na bado tutaendelea na hiyo program kwa sababu tunataka tuongezee hiyo program ya Nyota. Badala ya kufikia vijana 800,000 tunataka tuongeze na tuipanue na tuweke pesa ya Kenya tuhakikishe kwamba tumefikia vijana 2,000,000 kwa hiyo program ya Nyota Business Support. Ni fire si fire. Na ndio umeona rais ameleta mswada wa National Infrastructure Fund ambayo itatupatia pesa ya kutosha ya kuleta mabawa ya maji ambayo ni maji ya kutosha katika sehemu zote za Kenya. Hiyo National Infrastructure Fund inapita mwezi huu bunge. Kuanzia April tutakuwa na pesa ya kutosha. Wale tunashindana nao wakiingia hapa wanaenda sokoni, hawataji barabara, hawataji maji, hawataji stima. Kazi yao one term, kazi yao Kasongo, kazi wao must go, kazi yao ukabila. Waende wasiende, waende wasiende, wahame wasihame. Tuendelee na kazi jameni, na kuunganisha taifa la Kenya. Tuwe taifa moja lenye nguvu bila kujali dini ama kabila ama eneo. Mnataka umoja wa taifa ama ukabila? Mnataka umoja ama ukabila? Mnataka umoja ama utengano? Mnataka umoja? Mnataka maendeleo? Mnataka kazi? Watu wa ukabila, watu wale wa vita, watu wa fujo, watu ambao hawachangii hata michango ya kina mama, waende wakiendanga. Waende wakifanya nini? Waende wakifanya nini? Wangapi wanasema waende wakiendanga? Waende wakiendanga one way. One way. Na Starlet eye hekogosori hekeminano kia Women National Super League litiko ria rero mbaye kure timu ya Gin Queens kure Eldoret chigori 10 hase lige na Liesagero na baigo timu ya basubati ya Harambee Starlets mbakore taro ya bogochia sense ya Ivory Coast kugenda kwerigania keminano kia WAFCON Murikito Wycliffe Tyson Manyara oroboti rwa senchira yo boikirano. Timu ya basubati ya Shabana Starlets nigo bagenderete gokoria buya ase kemirano kia Women National Super League yani WNSL. Ase litukoria rero Shabana Starlets nigo yanye ikora Gin Queens kurwa Eldoret chigori 10 ase Enogo. Majina naitwa Peter Ogechi, head coach ya Shabana Starlets. Tumekuwa na mechi siku ya leo against Gin Queens ya wasichana wamejituma, God pametujalia, tumepata ushindi. Ase chingoyo 11 bagosoire nigo babuire chingoyo kianda na kurwa makali chingoyo ibere chioka. Kwa majina naitwa Sharon Wanyama,
mchezaji hapa Shabana Starlets attacking midfielder. Kwanza ningeanza na kumshukuru God kwa siku ya leo. Tunashukuru kwa uhai, tunashukuru pia kwa win. Ijakuwa rahisi, imejitokeza, tumepata win ya 10 goals and we are so grateful and happy for that. Tunashukuru coaches wetu wanapiga job safi. Shabana Starlets nigo batangaine ase point 20 na kianda. Timu ya Trans Nzoia White Ladies namba 2 asababu ate point 20 na isano. Solasa Stima Queens namba 3 point 20 na isano. 105 FC Naivasha namba 4 ne point 20 na yemo. Jini Queens Kurwa Eldoret nero esiegete namba 12 asababu ate point negative isano. Majina naitwa Kevin Kidani Mafuta, mimi ndo coach wa Jini Queens. Siku imekuwa mbaya kwetu. Kwanza nataka kuomba kushukuru God kwa kutuwezesha tumefika siku ya leo. Opponents wamekuwa wazuri, ukiangalia preparation yao ni poa. It's a team that has everything, wako na ile morale ya kupatia wachezaji. My players, they have done their best, they have tried their best, na wamecheza poa. Naweza sema I can't blame them kwa sababu pia kuna difficulties kwa team. Preparation imekuwa poa. Basically this season naweza sema nimeperform the worst of all the seasons. National Women Soccer Team ya Kenya yani Harambee Starlets mbakoretaro yabo gochi asense ya Ivory Coast asebara chikogosoreria chingoyo ibere cyobosani asa mariganio aya Women Africa Cup of Nations yani WAFCON arachigocha kabwangoiga. Litukule Jumatatu chitariki ibere nigo barachikogosoria engoyo yabo entangani amona Benin. Amatuka abere magega yaye bagosori amona banyene orogongo Ivory Coast. Kurwabo Harambee Starlets banyari kogenda mbaka ense ya France asa masoesi yechi wikibere bamanya kogenda Morocco asa chikosori echio chia WAFCON chira chikokorerwa chitariki 15 cy'umutinyo gatatu asa bara chikoigora engoyo yabo amona Morocco. Kuruga Getembe TV amone radio twabaganiri esabari amono bobui obuya Getembe chikosori nche Wycliffe Tyson Manyara. Na gwikiraga bumwa nchumo rigereria no gwikira homweli obwa mangana mayaye kiunga chinsenye cha bwana butuko lithirani sera sinyakonde asense meli manyererio nigo arenge fenesa nyaboke na gusabira utwaro butuko na boigo burigereria burubuya. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Omugusi bono li shirika lya ubwanjetiria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretera bokoreri bwaye gucangina sore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor ilio tunyara ko batogusangamo nae na gukina nyabune gisaku
kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekene kiunga kya Mwamugusi. So she wanna pick DJ O, the tallest, the greatest, the best.